Orang lain nak dapat kerja punyalah susah. Mamak ni dapat macam tu je tanpa kabel. So ini Guy Goma. Pada 8 Mei 2006, si Guy Goma ni pergi pejabat BBC di London untuk interview kerja. Resepsionis suruh dia tunggu di lobi. Dia pun duduklah sambil praktis ayat-ayat Tell Me About Yourself. I'm hardworking, punctual, boleh kerja OT. Tapi pada masa yang sama, dekat lobi tu ada seorang lelaki pun tengah tunggu. Nama dia Guy Cuny. Ini Guy Goma, ini Guy Cuny. Guy Cuny ni seorang pakar IT. Dia tengah tunggu untuk masuk live rancangan BBC nak bercakap pasal kes kontroversi Apple Music. Pembantu producer datang tanya resepsionis, mana Guy? Resepsionis pun dengan penuh confident tunjuk kat Guy yang salah, si Guy Goma. Tahu-tahu dah kena make up, lepas tu duduk depan kamera. Wow, macam ni interview dekat BBC. See my level. Tak ada hujan, tak ada ribut. Pengacara perkenalkan dia. And the growth of music online. Well, Guy Cuny is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you. Good morning. Were you surprised by this verdict today? I'm very surprised to see this verdict to come on me, because I was not expecting that. When I came, they told me something else, and I'm coming. You got an interview there, so it's a big surprise anyway. A big surprise. Exactly. Yes, yeah. With regards to the cost that's involved, do you think now more people will be downloading online? Actually, if you can go everywhere, you're gonna see a lot of people downloading to the internet and the website, everything they want. Iya, mengarut semuanya. Lepas habis siaran, baru semua orang dalam studio perasan tu bukan Guy Cuny. Lepas tu, Guy Goma pergi masuk interview. Interview sebenar dia. Tell me about yourself. I'm hardworking, punctual, boleh kerja OT. Dia tak dapat kerja. Guy Goma kecewa. Fast forward ke 2023, Guy Goma umum nak saman BBC sebab BBC tak bayar dia untuk interview tu. Interview tu dah viral. Sebagai damage control agaknya, BBC pun bagilah dia kerja. Rezeki tak salah alamat, tapi alamat tu silap orang.